voi ni som paru September sang ni som ni pali ni ya tuna hian motor a chho lampang kon pu ta khan rang a chho tur lampang motor kon pui le ko si patang khang suak chho me ka te hian aizol an tlang chho thei don en tiara tu sia tan lawa voina kan sher khan tlang kong atanga kon pui phachunga motor tang hi motor zaruk le ti nia chona lo pun bela tunan chholam turingot thi motor sang chuang zet aizol panin rikpuran an kala ei sarkar point he patopin mala wen ni lama po JCB te hitachi ten limin lama tangin nan thok towa road roller akelian chi ang kha chu po chu voin hian alo theng tur soi khanian thengan kan thalowa ti chuan rora poi trip som ni vel zet rora kan ti border lung ni garang chu chu aron theng to tura kan ngai boka hetianga thei patot chua malak ani chuan helai kong po hi kun re lo te a chuan li thei sang nuam pa ngai taka tlan thei tura kan bei seya maro chu motor hi tam me ma wang hian azam hi atop lei thei lo ani ber mai sang tel a chholam hi sang tel an ma hei chhome ka sai rang peng lama son motor chup tur hi sai rang police ten an lo dang mek boka ti hian a chholam kal chung ringot po hi dar kar fet ling don ani ti chuan tunan sarkar chu chuadan chuan zing dar kwa atanga tlai lam bang dar nga theng hi na thona hun ania heti chung hian eng lir thei man kal lowa ti chuan tuna hian motor chholam hi dar nga tang khan an chua chho tan ani ti chuan a chholam hi an rem deuh huna chuk lam an ron chua le don ani tu turwa man dan ania traffic duty po tuna chuan an thanem taviu maya Fars IR battalion atang te point section khabjet mai traffic na thok hian kan ho tu te rom man na in anom boka ti chuan kon pui police station atang hian an staff zong deuh tho hi traffic na hian thok ani deuh ber mai poni se Mizoram kan high level te ve point an ngai tua tuna han thei pato kon chuwa when a chief minister home mevin PWD minister tele meeting nei alo mi towa Kolasip district KDTO and JSC coordination committee tele NHCIDCL Kolasip district chungan ha thok tu te le Mizoram PWD na thok tu te last date akha deadline akha September ni somni pathum sang ni somni pali ania ei hi ni somni pathum theng kwa malang na in ziom lowa ni chuan in remna bo setu lam na hi chuan har samnan lo tok deu ni point kan in thetian tlang pura kan ne na tuna hian teng lori te chuan Mizoram Oil Tanker Association ke chuan kong siat em wang hian kon pui tru khamrang in ka kong hi tlan ngam lowa an nga ya tlan an tum to lowa ni chu wang chuan Mizoram phang oil poi har sa deu mai thaye maro chu thil tha kan du wangin tuar om hingai fothin chu wang chuan en poni semi puilam te po do theina ni la li thei khal tu te po do thei na ni kham famila tin kan traffic lam en kol tu ten in overtake awanga har samna om tu hi an sei chan chia chu wangna bikin li thei khal tu te mami te an chol khomong mai ni lem lowa traffic control tu ten dit tir ni chuan overtake lo kham famila thome ti chuan helai kong chia hi alo thap koi theina ta na mitin mai do theina nen
zonun se moi lan chuat pi ze lang u do thengai kan ti kha khu ta khuan Kolasip district drivers and owners JAC ruai tu teng te pon tanga ani pon kalluin tum lo ni khu ta khun tang thap mai wain lama Mizoram PWD minister Puwan Lalhan tenen ain koma pressure pon in peviau ni in country a Mizoram sarkar pon thei patop a chuamek bokade chu bangin thei top chua kan tran tlan angai ni ti kha thir tu mi puiten khenon thar leila a thome poni se tun tu ma chon kan du to kanga hei cholam hi motor sang chuang chuak tur ania hemi hi an chua zo huna chuklam an ron kalti le don an yatlai warin kan police ho te po hi cho ei po mu mal theilovin tlai warin nan thoka kon pui police te ayar lam police te po ti hian thei patop choin kong tha kan nei theina ta na Mizoram sarkar point mala ni home department lamte pon thei patop an chuat lang vek chu wangin kong tha kan nei thuai doi sei potila ko me le tuna tan chuan du tok ri photang